hari amafaranga kuri miliyoni ibeshye buri yabonye amafaranga yego Blazer Wanda. wapi ntabwo ubonye angahe? 37,500. ndi kubona nayabonye. Blazer Wanda. none se wayangaruye muvandi nayagusubiza nta kibazo. ngwayemo agafanta k'ibihumbi 10 unsubiza asigaye sibyo? ni ukuri urakoze uri umuntu mwiza. ibihumbi 10 ubwo ndahita mbijyana. ubwo ndaguha angahe? 57,500. 57,500. nta kibazo nayaguha wambwira ukuntu nyaguha ntarese. none se njye nari hano mu karere ka Nyamasheke uri mu kahe karere? ni mu karere ka Kicukiro. uri mu karere ka Kicukiro? none se kuri muteye bari bataguhamagara kuri n'abahaye nimero zawe? oya ntabwo bari bampamagara ariko ntabwo ari ibintu bigoye nayaguha. nta kibazo rwose ni n'abahaye nimero zawe nawe baguhamagara uhita ubasobanurira ko ugiye kuyansubiza ugatekereza ko wanze kuyansubiza. ndabona bampamagaye kanze ngire babwire. Aro nikaze ku murongo wa MTN uravugana na Dukunda Karalista. Turavugana nande? Uravugana na Dukunda Karalista. Turavugana nande? Nakwizera Patrick. none amafaranga yarayobeye ku iyo nomero yawe uremera kuyasubiza cyangwa nayo ariho yawe tuyafungire hamwe? Muyafungire hamwe. Yego. Agira ngo witwa nde? Nyiradukunda Karalista muri kuvugana. Radukunda Karalista nese izina ry'abakobwa kandi numva uri umuhungu ubwo bihuriye. Oye jenga ibyo wibigenderaho ubwo uvuga ngo urayasubiza cyangwa ntabwo yasubiza nayawe yarariho wagenderera imwe. Amafaranga y'abandi nayo mbaha. Nicyo karyo mutuba wa nyoko urakaryo muriza wawe. nawe akarya agashino ka nyoko. Gakuruza urutuba rwa nyoko mu madi. Nawe urakarya amabere ya soma byayasa. Ayo mbaha muzajye kundega. Wowe bakubita imboro yawe mu madi wo karya agashino ka nyoko ntabwo yasubiza cyangwa? Wese wariye urutuba rwa mama wamabye nayo mbaha agashino ka nyoko. Gakombe mu rutuba rwa nyoko kuruze imihango yiregatisha ubugaro karya agashino ka nyoko. Nawe barakagukubita misere mu kibuno. Urakicare mu musumari woga uragacika amaguru mu igihe cy'ihunga wamabye cyangwa bagende bagute muri Nyabarongo zirangona zikurye zose wamabyiwe. Umva bajya bavuga ngo gacika urwo buno rwawe. Urakarya amabyi wamabye nga Yaradukunda Karalista. Gakarisa amabya ya nyoko bahayanga. Nyoko nayagira. Wakegwa rwese umugore agira amabya wamabye kayo nakaro muhera babwo nta bwenge mugira. Ku mafaranga gakubita umunwa mu musomaro yingukire mu kanwa haje gwarye. Umva nkubwire nk'amafaranga amafaranga nayo mbaha wamugana igihe mwamereye aho muze ko aratena ababonye. Reka rero nabumbisha najya ku kazi regaragakoze igihe kinini peti mva babwire nagakoze igihe kinini. Bivuze ngo ntabwo yasubiza. Nyabahasa yahe mwanyereje mwamabyi ubundi mbabaza MTN yakoresheje Tigo kuva ryari? Ako icyambere si Tigo ahubwo vuga nuko ari MTN. Nyine ndababajije reba mu mamagaje ya Airtel mwohereza n'uru message rwa Airtel ngo ne MTN ngayobeje amafaranga. Baraka uguca ayo mazuru amabyura agakubitwe misire mu kibuno. Uragakubitwa umunwa mu mabyu. Blazer Wanda. Gone, double.